Ka Confederation of Meghalaya Social Organization Komso West Khasil District kilalek banra lamayong hakas ngi bawan poi umentri ke sorkar pedang u Christian Pal Gurjar hakas nong pedang nakaliang jong ke Komso kala penlongru ke jingyat ke bejarjar hakmar ke jaka penlong ke tege jingyalang komisi benta ban pen i kadak jong ke jingdawa ban petrekam no ke ALP po ke jela kanpa ke Komso kadang penlong ke jingyat ke bejarjar haringkat ki lamayong bat ki plakat Kibor peniat pulet jong ke West Khasil District kilalek ban pensange no eki bat khanglat ban penlong kinu gijing eki ak tege jaka hadin ke jinge keran bat ki pulit nakaliang jing kinung lam sang balang hapo ke Komso kila penlong no daga jinge syong kalan mungor ke bejarjar hakmat ke tehi jaka penlong jingelang kinong lam ke Komso West Khasil District habaya keran bat kinong thok kubor kilo ong ba kim simladon ke no ke jing sngo persya ke jingwan jong uteu menteri ndre nakaliang jong ki kum ki sang balang ki kwa ba uteu menteri unyo i ke jing dawa ke jong ki khnang bo unlej ban ra bat pen sngo ki skor jong menteri rang bado kari Narendra Modi baka jela Meghalaya ka don kam ban yo no e ka ILP kiwan hane nakataw ba ikwa ba nakaliang ka jong Union Minister uday ban lej sakmat ban ra sakmat u Narendra Modi ba jong Amit Shah ba uday ban pas no mador ya kane ka ILP hapo ka state jongi bat nakaliang ka jongi ngiwan hangne kamdon kano ka bangi persya ya ka jingwan ke jong u lani ban pendu lani ban pendam no ya kita ki jingwan ra ke jong u ndai ngi sokmen chikadai ya ka jingwan ke jong u hangne te de ta kata no ka jing ka jongi ru bagi sawan hangne ban supen i kum kadak bat kum ka jing tha su ba udai ban lej ban ai no saka jing sa u Amit Shah ba ni ban pas no mador ya kaneka ILP hapo pasti jongi nang ba sokar India kan petrikam no ya ka ILP hapo ka jala jongi kumba kelak pas hapo Manipur balai hapo jala jongi menta pasu ya ka ILP hadu menta la super slam kai ya ka por menta la dep kular ba hadin ka election hapo Delhi ansa petrikam ya ka ILP hapo jala jongi ndai menta kampat don kanu respon na po jong ka sokar India tina kaliang jongi kum ki ka Komso ni perpat lengba jong uli minister bawan hak di kapor ba umpun singau syau Amit Shah ban pas no ya ka ILP hapo jala jongi kalau ke first time bagi Union Minister wade buat pe ya kaya justice and empowerment bala pula wadi kejat akan ka time ke jongi bai sudah boksha im persya hajuk pon ki persya ke jingwan jongi hang ne bat rei bagi skua bat pensau bat penken mau ya Union Minister ba lakum no udai ban pensau syaka sorkar India hakmat ki para noilam jugu ba ni kinau Meghalaya iladon kam sisa ya ka ILP kabadai ka ain kabaniada yang ikirit pai